rasane hatim tiang buka jani sepata menghayalan beli oke meling rasa nabi rasa yang tiang mirip kene rasane merasa tresna padidi diolas tergantung terus nanti yang ini jani karena sangat tiang mendasnain beli diolas beli mengerti dekanti beli menggadi ngalain tiang padidi mengantos sang ketersing pasti yang ling beli sing ada kepastian sing ada kepastian sing ada sepantasnya irang tengor tayang sekancan perasaan lanjutan napi pegatang sekanang lencani diolas tergantung terus nanti yang ini jani karena sangat tiang mendasnain beli diolas beli mengerti dekanti beli menggadi ngalain tiang padidi mengantos sang ketusing pasti yang leng beli diolas tergantung terus nanti yang ini jani karena sangat tiang mendasnain beli diolas beli mengerti dekanti beli menggadi ngalain tiang padidi mengantos sang ketusing pasti yang leng beli kepastian leng beli adik sayang tresna perlu pengorbanan keto isin hatin beline sambatan menyalanan tresna jani gelahan sanggup ketiang nyalanin tresna mejohan tiang ngejanji dinding ngantosan tagan beline sangat sayang ang tiang sabarnya ini ngarepang tiaston rindu natus sengidang nyambatan dumugi iblis tata ngingatan kesane gelahan
dan sangat sayang ang tiang. Sahabat yang dinding harapan, tiastan rindu nato sengirang nyambatan. Dumogi iblis tata ngingatan. Jani hatin tiang kahiasen ban rindu atong kara iraga enggak ketemu. Tumben jani tiang rasa yang rasa niki sing idang lidah rakan bali ni sangat sayangan tu sing ada ning idangnya engan tresna kelahan tiang tulus kapen bali diaston rakan tiang tu sing idang Diaston balik tu senggelah tiang tresna poniki ragan belingalah dromogi sweja yang dewasa iraga jodoh di kehidupan berbeda. Ragan baling ngalah dumugi sweja yang dewasa iraga jodoh diaston
di kehidupan buen bidan. Masa pengeseren raga nunggu hati paling sing karuan bingung suratan kasmara di nama jalan dua sesuba mengganti nanging sekali kena panah asmara sing sidangang sapang beli jani marakasanin tumben ngerasa buka kene mireban kana guna-guna ukur dan beli ngelangan entiang sekali nyadar kilas ledetan mata ulangan hati tanpa daya olasin beli terima terus nanti yang budoh paling padidi semanis madu kenyang bibir menggoda maka siap jantung not ngelahan olah sen beli percaya menyentuh yang janji pasti membukti. Dan beli ngelangan entiang sekali nyadar kilas ledetan mata ulangan hati tanpa daya olah sen beli terima terus nanti yang budoh paling padidi semanis madu kenyang bibir menggoda maka siap jantung not ngelahan sen bali percaya menyentuh yang janji pasti membukti sekalinya nerkilat ledetan mata ulangan hati tanpa daya olah sen bali terima terus nanti yang budoh paling padidi semanis madu kenyang bibir menggoda maka siap jantung not ngelahan olah sen bali percaya menyentuh yang janji pasti membukti janji pasti membukti. Semetain ngerasa yang rindu kewala tersentain si dekat terkadang sahabat yening tanah sembah
pesan kilangan yening paken tiang takutnya kete kene sakit ne tresnaen balik sing tawa tanggone mirip paling malah kanggo ngadeng jani suwat mangarapan balik uli yang sakit karena nanang rindu padede apa buat rindu sing kawalas yang sadar boya tiang naya lapang beli yang sadar soal tiang ngai beli sing nyaman yenda di bana lebang yenda di banyuda apa sing anu ada rasa semene tiang rindu patang bakat anggon kana apa kesida tiang latar ngelahan kene sakit ne rasnaen balik sing tawa tanggone mirip paling malah kanggo ngadeng jani suap menghadapang beli kene sakit ne tresnaen balik sing tawa tanggone mirip paling malah kanggo ngadeng jani sut mangarapang balik uli yang sakit karena nanang rindu padede apa buat rindu sing kawalas apa buat rindu sing kawalas apa buat rindu sing kawalas. Ojo tiang pertahankan rasa ini uling si malu terus nani semua memaksa kadang tiang bagi terus nesu jati nanging nejani maka jang tua di hati mendengar nejani tiang nanang sakit yang stem sujatine hatine segidang katimbang ben mani terus nakadong berjalan beli ngerasa yang sakitnya di hati samponan beli nyasalang undok tresnane hatin tiange wanta beli dengi sene mendengar
sujatine hatene sing indah ketimbang ben mani tresna kadang berjalan paling ngerasa yang sakitnya di hati. Hatene sing indah ketimbang ben mani tresna kadang berjalan paling ngerasa yang sakitnya di hati. Paling ngerasa yang sakitnya di hati. Paling ngerasa yang sakitnya di hati. Dirgama yang pancawarane paing ponu age klion ada kuangane kuang umarisne kita masih yang tiang nganggorin beliman jelek san sabangne kuah kanyamane rasa man kopi kuang gula rasa ngajak lawar kuang basa. Wani kalane di kuping sing bisa ningah munyin anake di samping aneh masa simbe yening tiang mula merasa kala anak Allah lionan di mata ledak noleh kepisahan apa ada anak ngabasatwa ngorang tiap aneh boya-boya ngainang beli nyambung buka kene nyabang dari sakewala dabas makan lo bali pasang ilangnya kebagusan bali neben telung senti pedeh dadi sakewala dabas makan lo bali pasang padeh rana yang bibit bercara anak jampi. Kala anak Allah lionan di
anak ngabasatwa ngorang tiap ane boya-boya ngai nang beli nyambang buka kene nyabang dadi sake wala dabas makan lo bali paseng ilang yang kebagusan bali ne bentelong senti pede dadi sake wala dabas makan lo bali paseng pade heng rana yang bibeta bicara anak jampi nyabang dadi sake wala dabas makan lo bali paseng ilangnya kebagusan bali ne bentelong senti pede dadi sake wala dabas makan lo bali paseng pade heng rana yang bibeta bicara anak jampi memelan bapa tiang lunas portai tiang lakat kaduran negara sing sanggup soba tiang natakan lima sahasa satata ngewa hendra rama memelan bapa daja sang sayang tiang pasti bisa jaga diri jabuen nguku munyi di sisi ngorang tiap sing kakuat hidup di rantauan tiang janji takar hidup mandiri batra sabatise ninda kang lakar magadi ngalain gumi bali nejani makulika
saya, tiang pasti bisa jaga diri. Dabuen ngogo munyi-munyi di sisi ngorang tiang singkal kuat hidup di rantauan yang menjanji lekar hidup mandiri. Batra sebatise nindakang lakar magadi ngalain gumi bali nejani makuli keluar negeri. Mogi memelan bapak stata kenalan bahayu bentalung tiban tiang pasti kau mewali kembali, pasti kau mewali kembali. Iening duka sepidan mula aco tiang ken beli kadana subah beli ada rengalah pangsing kadana tiang ngebut tunangan timpal sangkalat yang papas makelit dugas paling goreng tiang sejatine tiang adot ken beli. Yen kene mula saja sekan kana balikin tiang rasa percaya hilang ragune di hati perhatianne teke tiang ngeluluhin hati dan diulang tresnane jani ne maka tanpa ragam beli galau tiang dekanti tumben jani tiang ngerasa yen sing beli di sisi tiang rasa takut cemburu ngukulit keliwat tresnan tiang ken beli dadi ingat tak sawai-wai kalbang apa cetage beli yaston ke anto ane sing dadi.
Cynthia, rasa takut cemburu ngulit keliwat terus nanti yang kembali jadi ingatan sawai-wai kalbang apa cetage beli di aston ke anto ane sing dadi tumben jadi tiang ngerasa yen sing beli di Cynthia rasa takut cemburu ngulit keliwat terus nanti yang kembali dadi ingatan sawai-wai kalbang apa cetage beli di aston ke anto ane sing dadi sadar takkan keadaan tiang mejani tiang ngerti takkan kekurangan tiang merasa sikap ini sudah mulai berubah pusing cara Tungkara beli bahagia tiang nawa terus dan beline subas kancan menghilang tuh sing hidang buihnya rasa yang jani tiang ngerti ragan tiangnya sobat ku sing berarti terus nasu jati disinggalah tiang nah tuh sing harus galau tolong jujur kentia yen beli subangala pengganti subangala nelenan tiang
Subhangalane lena tiang tu sing memaksa yen ento dadi pilihan beli astung karo beli bahagia astung karo beli bahagia astung karo